da pilgo zangla hal na bahgo won taale ka gbobe zan jangla la yello ma polo da taale gbabba nyama kaman nami ne sai ngona yana karan da tasha taale no mara akpa orma like kama na ira party December 7 sitting ya vieta pa January 7 anya swearing in mother opposition ma swearing in dal keep watching Kaman how for more bulaki tumne tumber gazi ambor nyemte heavy Kaman how bayan nawon dahmu nyanga o nyala ne voso ngon zal yule pam dagbang ntaha timino da punjin du ngo pune ka ti dole o swale ka nye den changsham ka zungo da selngo o bi nyala ngon be du ngo pune ka ti an dole o swale o nyala ne voso ngba zal yule pam biago pune dagbang pulne di kana sini polo ntaha BTN yala bangmara sini kar toro nyu hatin shi sa shelngo be yumpi won zang yumpi dan garla zang kana ntaha lala won dablu ngoma o yule ko to nyi hayda gbang tar hinam pune de nyanga kan ma ko ntaha ko maga sini ka jin computer gbene no piampiele kan nang ma jine sikir nam yusa danne nyama manga ay nya sinima akulam bangle kada ko o nyala ni voso ngun lahay nya charta an charta kar chema chargo yashale onto dah pam nyala asafihle uda asafihle mal ya pam ashili bi kan shilne bisham wo wondab so yeto ana yarango taha ngone nya be pre Abdul-Basit Kulchirie aka do yipchar lana Kulchirie kawala roba ay kasi ang kuya Carvela this now you go take be here now is sabon bien sha nabe amia brighter ya be yalla o be yalla apa yalla yo ne yana pa yalla mala okay ma'am ay aba ambo da nyasam ta sama pon yalla dan chan ka ta kuin kana ta suha ka yel kadama tian dola swel zon da psilongo ta je table ne yada bien inshallah yada bien to yada na bien nguna cha ta kana ta cha asaloji ma pune kaman to hawa ma da ka formula tule cha ta ku kana ta kwa ta tule bo ha shanga dan be program wo zo kanye talahe de min yala bo sa no dol taba tian bo ha me nguna nye Abdul-Basit Kulchirie nguna do Abdul-Basit Kulchirie yakab do Abdul-Basit Kulchirie ngona gumsa Abdul-Basit Kulchirie ka yakab gumso to no te katare ami ngai kwen chasulu alaf subhana ka to hawa ma do me aya na sahalan kana bayan tan fuhe mun kam ya sahano duete nyete jingo ni en sham tin yang ko le sham hatin na ta tan zang pa watajan na wona ta ka ti wele Abdul-Basit Kulchirie suna yule nye Abdul-Basit ngo ka mundu amanye Mr. Abdullah Osman ka nirbe da miyo fulane okay ma nye makande ko joyele so anto bolo de bobondo kande atabe ka bolo akuzan ko joyele ma describe okay nta bonbon bedo amala sabon jira tamale okay yisheben do an abra be bonde anto bala la je ko tire yelbe kan bi yele din ya bom na abu sugumana broad kan yar bangla kulan yani ajmariam yan an ku woro karma shelma so ni mana ka ba do ama ni ka ba won suma hale kanti de ni mana ka ba do ama ni ka ba won suma hale kanti to de mi chamte dan wana be de chamte ko an wana ni kan ku be ka chan shukur hale to SSN nta from 2015 ka en yini mane en lawe bayan waya
Okay. Bayan wai ma me yin la mara nya me Kaman de. Nta san chan 2015 yes ma no ko paharaka yala ma largarma 2015 kan da bo ntule pa. So Okay. then da yi mate official family house be be shape I love say. Bayan wai so from 2015 ma 2019 ka umbu in second pa. And then from there 2022 got to move from Sabon Jirama full family ma ne bayan waya ma zan yi pa lafti ka pa ayele dindon so asad now te biela ka pa ayele minun family mbanun ma ne to zo be nan pa abun be za to za biela ka pa ayele no Mbon fanga dana nyasan pam 102.5 FM am bosi ajin bedu ashele ka yasate jin pien chata bohe te banat mama san ka akulu zugi be wubsum shi karabe nta basan kaman ku zo nta mon ku du'atun ma te ku zo na te wumso ku jandla te bama ne te mama te pa te bakin ma te bapar ma te yawa nta dindon yinga ne kaso kam da ku be so ma da ku nyela family wumso from te bakin ma te bapar ma te pa ti yanan banda ku biyan ka te badwal ba nye be nyel ba biela nta external be nchang be zanga te proba be nchang shepulo no wumso the wumso ku nyela shukur. Okay. Ya to kunya ka aka aje karma wumsa shel ka chan da nyela shukura ma ka shepulo na bata wumsa. Mbon fanga atrocity nka hagata Kaman ta banata masan ka nyinkul zoge halle wayo chata bohay ayan yalti wumsa shel banzan wumsa wusar bo nyale nta bi dua kartinye maybe tintonya kaso complain about wumso on ye no zon to bapra o batwa bi opro be o ngahaba. Okay. Ama nta wumso kam din yi banu masana mbata hanin yin biyo online ye share kare the non better than it hadi non better don na maybe be yi ko nda ba sai an bo na anyi wumso share. Okay. Be na yin na yi ko ka abi abanam amasane ka wumsira nta anya man ka bi halakam na be situation kam nyen kpole na bana ma ba kama bi ya zabe ban pangmang za ka banzang na ba wumsa ma. Okay. So dinye banda wumsa shele ka to bu har ma ye to aka in yara ka to ne to bol in yulke ne in zai yule non ma hale bi ritma so ne percentage 100 on rate 100%. Okay. Yeah. Wow. Banung batarga possible best. Cha nyegi na borsha maka anye den nesan no bohaya wusr wula wusr ka brazan tama lan kamala on wusro bi tamde social zo so biane halle ko mal wusr biya so biane balma so biane su'lo so biane varsago te lamba ma so den ka brazan wupsa tenenda nung la katar Kaman zumotin ya rasham an yala bine banda wumsa ta sham inan kulha nyala. Okay. Nta tunda it ku wum da varsago shalan bala te banun ma wumsa ne trebe nye na hanguran ne. Okay. Because na onda yuta maka binye alquran karambe ka na online yu ka blanye karachi ma. So blending karachi talmo min karamma to wumsa ne tunda kun yar shenya me amin bani te my problem share nyala ayam melka che shukur pulo be ayam melka kache karam pulo. Okay. Be ka dato mal kama yilkam ikono mali ba perso be ba pyam so maybe dito kunan ka ya 10 years ala be tumbo za ala bahana. Okay. But from madam mamman sane nda benye hal shele be varso go shelo sane. Okay. Mostly te basan bakar dato be biela ka maybe ka non ben shaka abata kana ka akoreta ma. Okay. Halka
ora melo title ti anka bondo be jangbana ogwa line da bala ora nyela videographer ora ngwar camera de sama za and there was a time kan ko pio o cassette kuranin kuzan kunye tape kujian ku pire para ntin yen yi tape shares o cover believer chenra bo ko explaining okay do ndamin yere ngahanle kama un sister ne improviso bien ba unda imalka oyende oyen sa'se bibe ko yon voka karale sinito o sete camera za be karmere ko so ne nda mier cassette moti cassette amala nda perso mam tenoni ku ne gon ko saadada so until they ma can play rantinye tape share karanyo gba mi no de ko tu da ne ko tu da kanela ninye ko non den sisters ya min pro ha kanye kama opiele you they wonder ka camera ko mal evidence of like on da en sargi then ma ko o sasro ba karma record so permane shiabaka trazanye examples de varso bet na mama ko umsa na hale ne bon nta tenan kunye umsa ne yorla ne solo ne balma and quite apart from that from 10 years going time share muslims mama na bossene as an varso mende hale dwelbi ko ipanyo umsa ma zan chan that time atiam pai tenenda nye ben wumsi sham ka kama ka varsu ba sham bet tenene tiam pala varsu ma risa ka oranye o accident ma so from then ma tenda blan to experience ola hash life ma okay so from then ma una tenda you to like nye nangu be karisia o ta pressure shell o pressure kama ental on tale me karanyela o yala me bet actions speak louder than words ma like den dan ko nya ba jam jingo chief nyala ngon kule ngbobe jima dang Facebook ma ka kul share yere ka de chibro pam ba ma manga ayan share na suha ayna to tag ma dan nan ma nyasem chief ya share video ma za o en panglo manga ka o tag ma ay pena Facebook ba ya follow Dagbang FM na ko search teacher onga anyama ka pama ka follow ma I make I share ka bora ka to tag ma de sa na to nya ka bangne anyala ngon share video ma cha ankana ka tizanji ma zan to ba po ka tizan to nta I kal ma zo ba ko de ba sham kul ba zan pat program wo pen drives to tenji sa shalongo pen drives ma nyala den shile pabi pen drive ma nyala den shile pabi de zo apan to nyale hale ne yarngo ka inde ka katanga kamur Dagbang FM antu mvumurna sahango ndiga dan puikatana yityango pen drive ma te vala program ma 30 episodes ndam de bampeta nzan pen drive ma puni ka denya 50 Ghana cedis to say no kopsunu ba 50 Ghana cedis 30 episodes ka te va nzan de puni cha ankara ka te zanjima nzan toy Abdul-Basit Kulchirie chang shukuru nshi to shukuru mun bakiyan nara ya ka can zane asat now naka HNDB degree but SS kana le montagne nya UDS na mto zoma degree kwa so ni katina ku mwande biara na tinya marisha okay inshallah okay to yani yaka pil shukuru hale ntana kana Tanzania SS ma nta ntila shukuru ulumuddin shatu ya polo karbe drabe kache savlo gba mal ulumuddin drabe waterworks okay de la building shaku and opposite mara histoma na be shelma okay ni mana kala asku mar ayebet asana ni wemblan nyare okay ni mana kamche like nursery school so hale ntichang class 1 SDA kula kalada SDA donc be pale ya oni mana kam ndwene primary 1 high primary 6 so from there ni primary 6 ma kan chang Tumba GSS
So timber GSS can from JHS 1 to JHS 3. From Nimana can get admission chang within senior high. Okay. So Nimana can chang from Form 1 high and Form 4. Kana sub BC eto wasi year 2012 from Balama. So from Nimana Katina Nai Kablan Chang School high until last year can apply UDS ma. Mbo until last year can apply UDS. Ashokuru bundang bagi Nazare Zantekpa Sina High. Subject Chalanda Europam Daniela Densani. Nta subject general Europam Daniela Silminsele like English language. Which I can then English like and second best one Daniela mention that you know I got religious and moral. Mankumila ibwale. Like that. Karamim. So then there are 2 mark and that to Yupa. Okay. So hale na nda ye no la mala request from ne chan shukor hale ne beti shanga zo. English mbon te pa kama dagbani subject kam den ye to be language te pa like social studies religious and moral life skills and la subjects mambe dabadama. Okay. Taron kuma yon zabe gana za dama den da kunye te damba mass ma be science chemistry the by economics. Okay. No tama ta tin changa haine SS banda kunye te so gorwa ka je dinye writing subjects ma mi na chang SS nda nun la food and nutrition. Okay. So near when I come then writing the reading subjects ma. Food and nutrition ma now that you come on when I come then theory mean to summa. Now that to biology matama. So I had to find out about being necessary was in I in food and nutrition and parcel. Okay. But until I come on after that after on I catch practicals. When I put in it to share gingerbread. Nera in gingerbread na oven na brazan la pan su on corso. Ka share. Kana chem man mami barana to nyeso kaman. Bizan ti orma son okto sab. Amabile to pujo ma oijo ka adile an. So ni man kan kaman like so kan use kan kaman the system matter biya. Because within certificate maybe restaurant share to nya be hotel share kan no certificate ka ko makanta ka bukata ka so mi cassette mo ka benye chance pe ka nya la maybe won yere cham on an to do perfect banjer water nerwa. So there ni man zara pala experience na den che kan jini ka tu well apply danya ma ni yini man the palanda benyela so en chance ko because by then mbara be uniba. So nena SS ka board course yelma grata mala chance nan with only mature application. Okay. Then can pa 25 years. So then da karma because courses that bien can lay will come and no ne chance kurma shama nyela differential come and nyela so be video mean editing yela phone. Milanje kamana chante pil food and nutrition ma shama. Since ne be primary mean GSS mban some da la visual arts phone. Hal na be primary wanda mala art shop chana mukas art. So ne jang drawing mean ben shakam denye art arranging da ma be ben so kama kan se ko so ne yul ko so bale into made idea bila. So ne chante to change course ma kan ye kama no kan line bala. So ne zang course here you know university channel dwele most lands on course here SS. So can you come on no I'm not ready I'm not ready in chang university never tell them pilma two shall be course here never woman na alan non la two share then by graphic design acting member. So then ka
nye chance wuni ba maka direct course then nong de la dranyela based on music based on art drawing member yarama so karkugon chirchirongo so den lang ngboron le pamnyame time share this ayum na man biela school even in primary GSS time maza nda fun be ni man can make movies like ka ku ngar movies career na so rubara pam affect me I can still remember nda be school kama te wasi sabane finish ya ajana piela I still remember nda biela school ka producer ma wenzanga laptop man ayu can take work on it goes on kule na pa yun ko san pa mana school so nyinda bela shukuru kan maga ajana piela is it hada ngma me ka so me edit be nyinda ka edit so abor na tin lahjib san tanda nyara ajana piela pun ma za nyinda bela shukuru kan nan la bahta haden magba like ne piele ni ro pam da me problem with age ma min tuma kaman malen yikala so yawasan brachang gale wood kakana then my uncle knows on ma tell ma no boham editing so then na me jo chang location ka mba kurto to my problem kama ula ka u mara ka san tabji ma ko boble ma jana on fu mi anye ka jana ya ai za kurun wan le biale jimo le biale jimo mun kana so la tumama the one industry magara pama affecting shukuru biara okay because ni sayuna at that age ma responsibilities man kane kaminin capable maybe kato nyal are kanon ne yinama then ma mbara tuma pressure pam this ma school kan ben yarle jelma like hankal man nakan ma karmalo this ma so that le program share ye manela videos mo ye dana san shukuran yele maybe I pay here to no drive phone to a number of way back okay because of that time in year to afford the unknown was cover chance school the sahayel tem anda che shukurma ka zanga san level industry sinina mai I regret it because I drat no yagba Kaman ne BSS got a bit young mdameladu so juma carte pa ka mba perso yi ndina ka wazongo paso ka to land man to pass 6 so carte pa Kaman mambe biar juma ne yaran ku bere na kan biar studio karma reason tenda bit juma ma because of na be industry man I was capable come my phone my laptop maybe cut to my laransan and whether I bought a voice do so like nira to male balance and mara chama coming back to cook with man because of theft here to bunwo kani bunwo no so hale nira is kormanda jin friends so you know I try ko engineer studio tai te chanka unkuli onte bia kama ngbasto avo yana ka dayo nbiran so then the come could be hal ka so time say no ko sa na mbopa member so no high do high face do ma gwan ra high bras kan ma so nda ko de gan la ran high do tama ka chante pencil in the carpet so na ben yara at the end ka so buta ka to bang kar ko like ngo ka juga o kunya la du hakar kasa ko de lo ka chante pencil Daga 102.5 FM sel program ka anagbe setable wumne ma cha ti yule anda yisna wala bi ndanya actually nda so da biam pam da biam nanya nda so da biam pam like nda nyela ni se so kama jilam be yar shama benra to no da pam nda ba to no da okay nda to no da share nyame nda nyela dia ka to perform wonders because at my primary age I was nda kuno hantily like automatic repair because mbanra bidin neka la mata kana so like nda passer okay bet bin yeven shane kama va gwa
ka me va gwa bangsam ba ka mina ke va ka gwa kum lolo nda kara bangsam kama normal be true ma tin mon wote miam boile so like nda to associate man with it nda nang la intelligence in using my brain so like man da nang la good in tizan kun kwana malore to construct on what to ban wa do to no mon what no so nda ne jack of all trades but jilem ne nyamvo yaram hale trato chen nang de ne yaram bet de chen ma zara kun ya muraka en tom ma ka dwale nchang bet left to me nda pa la bold person ni yara okay nchang te no so hale to be frank I can still remember and then yeah be so one champa kama mi ache like so right dama pam ne kama mi so ko mi na ma ko toko no katare and you say unko vibe my first 1 2 I know ko relax okay so and then yeah one fata bien so nda bien zo ma karle kana to na biera ante to my problem biera okay because it even came to a time from the groundra kunye problems sashare the day din no I can still remember to ya pa yi shebe zo be trap dala blocks chang man never to offload te biya ni ka school ma dia park man boy mi arba to yere like nzwara ka bo bueno no be no da bang so betem worm blocks man akabla nyo can these ones also like don't know like mama believe so ni she ko nyam ba yen yawa ka ba na am safe so I can still remember that ban radio swing was all that ku channel ka man so ku zon loro like at that age my hand ni ya channel san no kan ku sirgati so nda ku guma ha na yawa me amina ku pa yawa in say first place da nyame in the first place Daniel you could pagan you bargon ke to ni ma mba na high le kan okula to gba hola so like ndamela records pam ka te be she pro ka damlet dam bien maybe ka sa to pop like nda so da pam there was even a day kan ko ji school pe ka magaji so ra kimi ka ba jiro gata so like no kunye jama I like so ka inkunyela ka kana ba halen ni ko en su haram and dimini yi share pala dimini yi share nyama kaman gafara bangum da yanzan la kun kwan to bi ya bose okay ban zo ata ka to ko zuna la time ma so dracha ma kaman ya hakuli ko biane ka sa passion ko gogor gafara ya kun pa mon kan na amandi kurun ka bu laban ma ne yi share na ba ne adopt le share polombara so okay that is where kala da biyan makana so ni ya kara dual mana tetma problem manya ya mara ni lafa so ko you know this guy the two no ben sha about a situation okay it's not normal the sahanda ku zor da biyan dumba the two no ben sha about a situation so in yar ye dunia zamba konko understand sa abako miya o konko kan to kama ka ban shi an to kunun hale kama onga din non passion ka non man kama ka so ku na bagwa ka o kon understand he knows where it comes from karnyela wula fine ma ben yala fana ma okay on mi ben shi abi on yel ma sham kan to yara tan yerba brasa la wa wutuma ko believe in it was over ka non male kama kan so jin over. Okay, so if I understand what you are trying to see, yeah, aramala sohjia no nte yae ndale ka so okay ara zwala dabiam te yae I believe ka basawu walgo ta dinyam ta sohjia kan ba believe in it like the line like yelna ma mic ngone ka so like didn't anto cheka the chunk the affect ko yar kama oblivion bra abuse la medication ma because from then nka ya den zabra nka zabla bansam bet drakpa nan onga kama yesha da bian hala an piama anyere dala ma mpa zabzaro mi pamara famira bet de tozo mo kama ti shi pe kamara fa kum
di ma sang pa te sang di zuarna di panyela ngong marfa be ay nya kan chanen tenya marfa no kumsha no votri ga makana anzo de sa hanya wunda zuar da biamla pumpon ayi so karminya ya the pen no zuar da manyela bi de kama tin ya sha za like ndi ban zuar la ha kan mal instances after that kama nit che yel shanga ka so kunya shebe ka ba understand it the reason why kama nti radishale there was this young ninra na kulbe ne jilen sinra biyan ka party zaba biyan okay kama ka kunya party ya ka zalarza ala there was a day ka ti young aminamba intiente tumane ndisi official abe pikona shi tranyela kios ni mana maybe drano maka MPP official dabe so maybe draza mane ndisi na dabe so tranda chirga sin maka na ku biya ni ten dabe so to chama te jiti studio no an ba ji sheka siren to kunda kan ba never succeed officer so like automatically there will be violence so to cool maka ma from studio ma ka to kulu a halin na ma arana about kan ku ba alo cece hanayi ma ne pa ki cece ma in 2 minutes so blanyo on zang ma un suaven sha ala kan chan nan tin yeden nan sha bisa hakan kana tin ya bin yan metwa ma sha yes kan ku chan ni ma life ba ka like ada ya ku chan ni ma so un pala ni ma ne ante se ka bazan feeling um song pala ma zo ne fire service de gare so then they can your fire service nung bazaben so fire service ma ra ku kam na at that age meaning height ni am bosselesh fire service ma ra ku zan la speed na ta pa feeling ma ka height ma that time ma nda ba ni der non kurum ka yul ba fire service ma long ka mon ku pa feeling ma ka ra wo lolo ka ma kan ku yul ba go lo vu kan se to ku nyela ta pa manglo no ku di ma pa kan ya all fire service officers so ra bit for ti ya when you fire ko pa mata pa ai ka fun man anu yinga so den da kusma ya nira nye don wa kan labna basiran ka ba ka o ka labna basiran zema so la instances dan gaisia je son ku bo san la wan wa ta ka ka nye kan wannan alright so chat polo if I understand uko bwarne tenile kaseluma nyebe shao ayato amaza ku wuma kaman aranye nimvosu wonzwa dabiam telan yaay pam ni kurama yul kaman alan zwa dabiam ti adabatu ka sabu wal wata ka de table pune le la wal guma anche ka pamel so jia ka like ka Haika so kan ko believe like bra abuse ma banda abwana when you do my plan reduce the sahabang bazana ra abwana ta so shi shelma so jima la nang la ufa so an yel shelmo anda poram bala so han yiksina be am pa bi balanga la so jima na bialani had that time magwa those car song master share ka song master share because la so jima chemaka into non concentrated in current yeah current ma kama tin discuss rabasha be yi class be yi edit film be yi mare video I deliver my best like a pressure be cheka kama kan editor ben na babu rabasha a pressure be move ma kama kan non me sha banka chaver I abang ya yera song like so karache kama at the end Antonio cast 7 to kana studio ta kati hit copy ma to ko kweti wele on night pun koko on ya to basi unu ku be shambala o ku ku asule ha o ti film mata ka kweti wele ai tamane o ku asule o dile ya that is one aspect of it Karlanche ka den nan ma ben sha Kaman an so bi fune mina ba alkawle onga na unzo kan yara da na an so bi fune ko en kpala alkawle no la onga de mala atonya da wona bet ben sha idea mai ma kama 2 minutes ne tota be ka bi ani like kar ku skip ma so an kalshan ma za da affecta abda funa kariya the affect in which way
like you know to tuma ngor buara kama dan affect my cham de chamaka in yar kan Israel kawle nan pa so ha yisara ato zuka yisar nirwala kawle kan ya ni isma mi ne porna ka isa onga al kawle ka isa hay niro pamban yaro en kam na ka abun ma bo ungo waka di na on tam o tam ne ti chen la ki so ka kan tok bo system son to kana oban no kan yo pan solen swa ai chan yin quality so kala wo mane ba ko la ku te ka ya dim so don ku wam na son ma kan tuma be kan yelo ya zala dim so lo ai my time nyam 2 hours dino yin ka te jin no aban no ko so awu so anya ko ya wala kan po atuma ka la ya kan dim so lo mala problem ka bo na son ma kan tuma ai ne je ci har amin nan da de nan ai kana dan nan ai nan wala kana ce da peso kan nan la bet ka ta adopt le za ala panso lo ko la ma za ala panso lo mbuzwar ni ba so la zo bi ya ne so bi hira ka ba ne ko zo ya so zawra ne ba man yara so kan ma mi ai ma ka man na jin zawra ne ko mi la ma okay ani ba ma yin son ma ako kana ka ba nya ma mi na yin chang location ka man ma ya so na phone so come no way phone do nero ka ko bira ka call ka phone ma pum kan ne so mina yi mai nan bana dira pama mwe zan pa number ta kama zan ta mina yi call da kan yo ya no call ma kan ya dan ba pa ti mun pa number sa call mo no nim ka ko se ko tini ka ko so you my mama be so you kaso la nyam ko tai like when you me a business can land here no ka no like to chatin mala jiya to ku tema nku saka ta garal hala chata kana ta yule lala soji wa ma dan tice ka no da wona ma za nyi mamman sa kama ne a soji ma dalan jin mata ya ka zo ce ka nir pam ni tu nywanda lala soji ma dan kanu ku zang la no so ka yi mamma ka tele no aba feel fine ni zang no so current one ban pa ko no something ani sama ku se wo mo bu mama ko lam boka no to na kan ne lamna okay mai so majority wo mo bu mama ko lam bu to last one amama nbe zang yin don waka no man wona ko yi man wa ye no kama ande awards night no Northern Movie Awards. Okay, Actors Awards. Latin yell cham kasamba. They regret like it was one of the biggest. Okay, so Bukarano Actors Awards man karama. Advice try no la ben shout like man to man yell. Can you know come no do kunyela some meeting. So fine. Carte cerco che pieni pe kan ko tu kon kanai ben maza nyam nawo kana wa always so one des en so jima non da ben shakam so non da ben so ya ne te dan non sai ma agba ku kira da no aka dulo da no okay un program la nomnisma tax min be introductions man no laptop ne ka program la no phone ba jene nyen shara la na ka jingo ita ka ta su kom ka ko laptop ma shawe moto na ka ku kana travel like to be frank hai ba jin da ya to ba cross buwa to ba lu buwa ne to ba mire no ta ku kam na tra so la moto to ku gongo gar ngo ka ta duana ke moto ma lu ya to ya ka laptop ma screen ma one ba sha kam mi biyaran ne okay ka ben la dima phone ma karabanga kayya ka ta pana ni ma ne ya kartu tom no ben shao laptop ma ne che ka voice ma le chen program ma malam personal accounts then okay kana che guys ma so mi no la too private that then dai no ko yang mal ka che computer akar ni so yen mi arama nda ko chem ka sai pia password ma so that can involve man pa desktop ma guys ma desktop ma so high computer and that I was able ndana to you ma mama side ma but side me back ni man no you guys ma side so like that day ka you come a whole industry
ka bi ʒini ni bi niŋ awards ka di tam a zuɣu ya ka di tam a zuɣu ka ŋɔ bin ti kana so din daa sora n nyɛmi kama n yɛ ŋɔ yɛtɔɣa so kam yɛn yɛlli like bin kanda bi nyɛla azɛn ka ban maa ŋma ka ŋɔ niŋ bini ka ŋɔ niŋ bini but aside la compensation min bin daa ku fabila ta I regretted niraba niŋli early ma okay sahara yoli tam yeah nda dira muɣisima pam because nda ku mali time ka yuunda ai bin ŋɔ it's just some 2 minutes in ti ku yɛn chɛm kan baa ni niŋli hai ka ti na ti tuma zaa ku ku yɛn niŋ ŋɔ bin ŋɔ kan yɛri because yi daa daŋ niŋli gba di pa shɛli ka ti mali la program maa hard drive din ni ka di daa yɛn bɛ bai kama bai din da hard drive to laptop ma yɛn mɛli kan ku kuli yɛn ti niŋli ka ti feeri whole program ma wow don nyanga ce ne yara shɛli ma dan sani try and boil so pa ŋɔni okay ita la majority okay ka ma nye di abo chango okay ma pa ya agba ku mi bon bor pa sho cha kan ku bi ya ita la kan na isma no den ya kan ku bi ti su sa che ka je ga ne miss calls for the first and I saw come 72 miss calls 72 miss calls Karinyala bu kolra mi chan pa mo ko kolra ma ka je na shungu to ga ka guna mi sha kan ko panti rezo ai now so ira boya ai to dra boya because nda nan shama den nan ka hanka man da tin yisi mun da pon waje bra boya ma gupa nda nye ne ita lampa kan yi size bushel dan biyar ba kai da wure to then I bet the affect ma in some way ne maybe projects kama dey share thank you nila regret share pam you know kama you know another Yusuf da bayina okay another Yusuf sharan an translator anaba wannan ma ban dagban lima translation da kunna masa ka ta my problem with one character so ora kula do okay ko ida ma my problem ka ta ba hai trano possible best means na to record the car my problem haka pa on mama ti ai ba no be you don't ka ta so anan you know my father ko no do you later mon kun certain ka ida na arno kan you na to snitch ka ta record the so we started again na ban mo kan you kama ai zancen model na ba yi hena so kan yin listen akana kar kunun so 90% complete so ka tekeno lo am ngala tafsir la first this ma ka ben mere ka like ka din na ne first this ma am da drive sama dia male un ko porter ka ko tafsir ma nan hard drive ma yo zancen ta TV station ma ta din da ban shelambe so when I was you know the two Zoom TV station more radio station like public my love virus strong ones okay so when I was ka lapse na katku mo ban ma yi ba so ala kartija shi ta lapse ka ben sha kam to ka ta ta banda ba mun ku try ka virus ma nyamar so then na regret ya pan because kal abega tralusi kan yes like it happened down it was ready to be done but kan ko zan some bambanin modanin because they part training yina la no ka da no so like then they ka sama ko se ne obuban ne just engine sha because there are no Kaman ji anabe da ka film ma yina kan ko har da na ko shi a computer so ha ban ti sit da because but kun kama yung until yina kama the next day ma zan 12-1 ka film ma no so ka na fan wa ta buwala ne rayuwa ne under pressure be kama be ba ta jina tana to ko rabula time share ne to zan jina an abuse man an la ma so kan tom reflector to that ka ai mama mbene on ko abuse man ba ni time no so carte feeling it so niro pamanda atba this next week then yira haka pum bahar poster a she film ma be yina
so kartija so the temala hankal ba nara yi 5 and 6 na ma ti en la pile to ku panga to ma tin no pa 5 episodes to ku buar no kama ka tin ya kama tin to ku te ma even kama 5 months ka ku yi 5 my god one karana because the bad nya lesson bi la karawo the banda regret ya pa Humbo fanga daban 102.5 MHz cheka nzampor son zanta anna kule gbobtuma kazampor son zante bandolti live on Facebook ma zasa cha nzampor son zante chief zoasolo botana anyala ngon drop a comment Facebook ma Saha TV nyala ngon drop a comment Facebook ma Alhassan Inusa Kulchirie nyala ngon drop a comment te puya Arashi Amina te pahay Abdul Shakuro mai Idrisu Abukari Ntepahe Salamatu Fusini King Justice Gulf Nation Abdul Rafiq Muhammad Abdul Malik Abubakar Sadiq Muniru Fusini GH Yahya Rauf Alasan Elijah Tahiru MC Bash Mansur Alasan Governor Ntepahe Isahaku Leya na Yahya na pare izanyara bampun drop a comment Facebook agbanto chana Facebook nte drop a comment ka te di amfani nte pahe mpa yurgo bawa diza nyala ngon drop a comment Facebook ma te pohe pam ka pa cha te kana te zan jima nzan tu'im Abdul-Basit Kulchirie amal pa ka biya mala sim de bayi o pa bayi sim de bayi ka sim one ma number de batam yerana okay ka sim two ma me ka number de bayi yerana da sa pa bayi na biya hanu ka male wow ka mai sim so then ma na join na register network number akala figure all right so chatty really the first wife amino no Kulchirie the pa yumala 2015 kanda kude ndako chang mpo vuma mike mo upango 2015 baka ndako chang ko chekarcha mpo jaba zode okay ndako chang kafaba mpo jaba zo kana ntishi batama la wala kira no nyetaba to dia no sham you know 10-year movie producers ma nta site ko luna ma hipela nyesa borsa eto apam do me do amadalir okay ma studio ton kwar kases ma shema so 2015 then da fun yi school na so nda ko beta sama so sanda ko da gur ton ko jem karta kar pasar pehna no chibo don ko ka shem ba o karkar pasar pehna no chibo ton ba no shan karta ja anti chan kafa ai to ko gonga sa sandali dalir kuru chahara okay kari je number kan je number hai number anda nang siang ga nyama o now no dagba film ga na arba kanon de hola ma mit number no para postes ma so like gafara kam tumpa ma biara ma me wanda ai ka fa na ma bo like stars ma try ku chante ti pe dagba film I try kunyam baba nan number ma ata so ni min shaka nan number so like oraku call me thinking actors ma be karti tenra producers ma you know that time that cast screens up but mandano la production so ko ji ma karta call kanyonguna so de ka ha kan da call ko gwana kuma kwalisa 1 2 so like we solo ni nangban shikar kan da ba to shikar mu labiyal Kardagba ka second wife muna na wala nga ba kana Qur'an karan ami yen yellen suhne yar so kam ye second wife basa azu onra buru nyala Qur'an karan so oranya la fa brawo na fa ti brawo ra karaj mara okay karam so and da zabrun le pan den ma ni yen zabrun ma nda buar ma Kaman Pango, like she's well trained, so like so on that be Ajimaran Sanma, o training that be ko ka baka kama te yung exposing like so like oranya karambia with hijab kama yihiro zam with hijab me ka tom chang shukuru so katimin ba ku be yiri ma wo din nura
de brato boetra ajmaran ko tunuga then ajmaran that was highness was saro be mazo so that wasn't the right path but with the power ko ba kunya kama osu gagbama so no kwen yele very short yamba ajmaran karamana ko ra ko be wo kar ka mino be yele ma de kat ko fila dibu from school like nra down by school you be la maka to ko mai ben sha and not intentional in that moment in sala de ba so na gbarma hello kunye anything like drawing near in that drawing ma be sha kam dem my school like o tagar ma no da ben da be ni kwara wara na member ma okto save la are de bumma maybe o in the phone October ka be no phone something like that so ni kam ko feel like go ka demi ran nan maka o ma da zanda kana ti be karam yilma so advantage man da be shamba Chelsea man da to zero mama feel ko ni kama no Dima is in good hands so hello man ra can like birthday certificates everything like man da kunun ne ever ben shaka so hale dinya nan sham nyama Kaman min ye second wife mo Indian first okay kasatna karan first wife mo piano ma inswale tan dwa sham kati yarso te dian maka malen yi piala te astafa nda na be school but in third year to fourth so nda malen yi piala so ko be yendi ni mo gbara anyela fa like ogara anyela karam dia ko ogba bo amusun se pamte so ka choko ogba so bago so tumbe ni mane ka ni male ku yar Kaman oso bago pan ko no dirfira so until ko ti chang SS oyen chang SS ka ni ma caution ma Kaman apa woni pa chang SS mo abi aribe la nyu amburosha so on cher chang SS ka attitudes biela yina ni man hagba can you my problem with dress because one chang SS we panto ye hijabe en yina chang kama want to kato ilanka problem no ye ka che o uniform so like on la ma kana man ke papier mino sunsune piabo so en boa men no la wona chen la shukuru amiti eto so I wasn't faithful then no kwen yele shamba kan peso ga yele okay so there like yakam obey school otien kuna this but that time we panye wa yo yakam nyara una that time unda na be GSS ka kukana ma so there then no shambala ka tete chante bu first one so tumbu first one ka o mada that time blankati ko mada kana yam to umla ka chante yo non we Kaman tenzabma ni sai wana ni ya ni zabe kana zabron wala tablan color taba hay to ne tablan diter ba yo mada ne yelo lo explanation no ra ba filo mane o mane yelo ko konti man ka po phone call mo that is how it started ya that pile explain wala so ko kana ka te ba ma ra na nyama kama no o be sale fi kan mo wacha okay but now so from that time mas and chante and then da mi mama ra ma la kauli ko mama le chi la so can no normally with age mean situation man the can ya na banon bet ti on mala de lo afan ya like doctor largo mama so can ya fan pa una ti an ba okay non solo ami o me fuma ti o do we tum ban ti no sham ko cha so ko te do I was then channel hadn't done jaram for some time because there was time can shirko abandon way there was time like mblan chen ka ku chang to like I love my team I wasn't happy the way I treated it so fine te bien ma ko te no fuya Karlanta gar bomo ka wal jero la no fu ka mamle lan tai abiya na ko so now ma want to do academia lauka sympathy kana ni man no sorry hamida ko mino be ka le ko chon ai una ben chon so ma me bi ma ne la ma de ben yu o ko an jiban tlan won ka blan so nya ne mo da me la nya araba jikbar
jukula polo wala na fanu wa itinda bien chilim mamma kama ne poya ne tinda gbasha ne yimdi ya ka ko no sim one sim two ma ko wa trial ya tinda ku kana jamba because mandatro president o president ara pala okto cope with hell o president ara nyama imjan mako kana. Okay. So there's no way carrying 10 Kaman and be under her because I may have bound as a man. Nessa Camilla Bianco kana ka instances no ka shukuru detain no ko piano so then da ko no shamba. Mbo Dagbang 102.5 megahertz ka ana kulbasa table ngum ma. Be pra Abdul-Basit Kulchirie chat tersetun te sahma changa pam mami ayar pam ay toka ayar pam ye to awura chat karakter yule abyago puni chat karakter ti akaria puni ju sini anyala chata kangmara ka editra kanon da ben shakam za hadin jandede kyarguma pulo a editor anon da postan ma na dan kam ko papa shaka mon boy multimedia a biar puno pictures men da tata pictures audio ben shaka mon kunya multimedia anta yila ko kam ben mera da min da film kam masara so ka chama bosha dan chakanda na fadi ta unda miro san so hada gwanda tiri kale ba pass dana okay so chat karati yule Abdul-Basit Kulchirie an belala yela ngoma pune zasa yundane ka kulpille ka wula ka nan tiya da pune ka dan san ka zam pile dim solo ngona non le jojo tata nta multimedia pune ni am bo selection nda ma movies pam karabe yina ben first movie na 2007 wow. Nda pumbere na minam ba way back the my experience be an yema pasra non wala nda kun ya bet am chilla movie tuma de shalam bani ya ne na won fu ala woni na katoni na mura ya lete de ma we ya ne no mo anyo kasana o si bi won samo ko ambe ya pansolo just give him time so ka push mano nta manon kunye ndati ya manon kunye youngest kama bi won puara kan to ma film ka edit ha kan boys pyamma gba ka so ambe JSS ka yi face movie mana ayer largo so then ma didn't darling ye sham danya because of the height mean in age man I was not allowed to shoot okay mda malamba pra commander unda nye official cameraman na masali and sometimes that time marvelous me after tied up from them marvelous nam dying magazine ma kablezan tmaka edit okay so officially my mama no kuma film shaka edit the way danya alamu okay alamu dan ka da ko tuma chance so from no kuma la kabri pa zan camera tmaka in pa mara so from Mbano first films ayolaro for like the first films you da ko yunu maza Kaman da ngara marvelous num da non the shooting ma kan le non the editing ma bet alright ko nyama behind camera di family ya bemba mama o mama personal project bo ko entaharon ko che kan ma la ko ra non de na so o mama personal be kardale be yana so ayolaro anda ko first one din okay 2007 all right tan kan song zanyela behind the scenes chat kanati kesinwa mamman pune denye ni mamman pa yirna screen zo be dzone be kolbana ka tinyara denye a chat tiargo anyela asafililana sinima pune bo sa ka appeal de mi anta manu ko empil at dallana kam til okay dallana ma nyam ni zan ben sha semblante yilama makasura yo yeshi na Monica okay Monica where you dey come Makasio de check up parte sapashine Makasio wow thanks for the correction so then no siam nyame Kaman ndangmala movie shell from ndangmala movie shell karanye la movie tebondo chilbelana so Accra mi ko rabe so ka oto kuna yung wonon bo actors ka ta mara sense
So mami so come no millions ma o mi ra no ka ma copyright the mala being the film so when play la role share na pilmo Daniela kama mino man la tawa okay so with munri carbon ma ko ji na Kaman mino no man tap ma o bo am na no ka yo mamba actor ko na to no ka no I don't agumi ya kayo an go na yin yu ndele kama nan mono ka shen ya ban yu no ban da fon ba miyo so ku chat ni so ko tani ba no to ko fi kayo ta matrices ko ta maka da mi ran ya dance drama and dance drama me way back don wan gara like jiwa bet e bo han wa mila wa kama formation ka ko ta like jiwa bet e ke wa na ka karma moves e bo han mila so kan ku zan 1 2 3 kamin one way no so ten no le ka nauma premiers da bien ton ku mi ale de dila social media ka ba sa dele the next thing ka manjia ka la so to ku ya na to lo ku min one way ko self story tama donc ko tu chamber because la man da ku no man da ta ni ka ko enzan so they only director ko ni ka no after is a new discovery okay ka ndi till since in it okay but before that my zanda could be behind scenes so that me who is behind the camera ka la one this man on them mbo تساهم أزعو تعطي نازل ندي مالبوكاتا نتلبنا دبونا تنلبنا نعم Abdul-Basit Kulchirie an yisnami ke ganyina ne jiren ganyina bi zosana ganyina da zasa jiren ne inka anything kanya ganya biren ganyina ka ganya ndanya because tra changla min ba perso o ninda champa tra changla kula bula wan tella kunu na ba so ami ora kala tuma be ora ku sanu tini pora fiapti fona ko ko no ma tini nemo like I don't know didn't come but tamde nda tumi ya mbapa yam vuan tamde be mbaba didn't come but tamde because drafting so pam kanne no ma je ni bo ni ako lapti ni ai halim brante den da no sam ha ko to ba ma now okay lam kunu ko kan ya ni sheki ni no shekan halim ba promo ra val ma pa ko tuntun dia aten ya fe mo mo fun so mbaba ni che kan but tamde drafting so pam wow because ni yara yenda azwar da biam la de sama so ra che maka ni yele Kaman ben shakan nan zakara because ora ko zama gulma kan ku ne nuwa hambran bandin da and shambe I still remember la jima ala self sweep yiro go no kan da ko jin tabe ko zama gulma pa na bazo ndi goji oyo ka an nan zakorle amin ke ganyina ne nan zakore de ganyina ko nyela Kaman ati so yela ne karanye samle fulo ka so obji maybe I mean somebody want to ka ku chang te gab but nta ganya dan kulanye ganya ne dalana dan te minde ba an kunon ka ma bra kwaro minde yiro no yeto ane de te gbagba wanda kunya ka okay no kwen yele sham Daniel yeto ashera non ka pa yele afa ba mamada min ka pa enam kisma ta dan kan da bra aresma for publication of false news okay ta dan da kulan ben sha'adan na min lan shihin live since nis ta handi ka record of kamin yela ji piatam na bet ta face brush mbela of the law okay so chat kana to yule lala de an ko yeli yeto asel ma ka pa yele kisma wula karda pile the picture that till on the 30th of August in the Avila in to Tiberi Kupa of Zania 30th okay in the hours kama tarambo bosser saha okay things ya sashi mo folonda kunyela ka call kana ni fara nda go phone ka ta zama tuma nan ba call na kan pa call na kan ma call ta ne ba tan wazanira important people ta bi to call na ka du call ma anya Kaman dokuna ma anya me marafana mera ka pa ile non wannan ka police nan kana so karce ka tension biyan
So nyam na un yiko kyongo mba call mam do kuna kam ma call do kuna kam pa call mbe asi ba ma studio di nang safe ton call. Okay. Bozo ka bra call ro na are okay man yin studio biela tampune ka do kola na ara kuna ka payele so nda kana maybe marfama nin bial kanima nan dangerous man ate che yela ne nda ka ban shate shi ha ben te yela ne okay karan yela kaman bu kol ma yirda telgiya ka biale a program ara chela ka kuna tension mountain da mai dra nan la safe kana on che ka ba yela nan da kuna kar kuna ma kan ya bi yela ya da kuna chan radio station temil anya din champion na want to amba but protect nan da kuna nan da kana nan so kan chan radio station station kan you Facebook kan you pictures so first brush off then na ku kan na ma ce barwa den ma so ton report on 1-2 after full show ma ka biel kama no bet kaso to me so be feel kama man chan set ma because some program ma da ina kama di no so the next day one day mbir so ka next episode kana so mama on chan ni man kan ka tell okay dalane ye to arano ya kati yele okay mama ni chan case man dalane da kunya la ce barbe ye to abraye to no ni chan tinya wala kala nyala okay wala kala nyala ngonyala so kana on ya to ama ka use nra ko ya chan te pe ka be na ku na ya shen wa za du ku ka use manu ko ne fienda makanye kama experience ma mambo de la achievement I see mane ku bonde la achievement okay no bwana anye ben shama shi anye so I'm fortunate of my side because young way to anaku be sham onga Dallas bola pa katukulan ya onga o ona de ona balum garkan yo ma marde pima bet karaze no why then career ne Dallas bola pa ko to bakwa okay and so then that lead to arrest so after arrest I went to court kabatuma 2 weeks remand after remand ma kabatuma bail with sureties and after within 3 weeks or a month's time kabe acquitted ka discharge the case ma can be free man so with that process ma kan achievement niranye ben shi Allah la chen man mbo chaata kanati an kpɔɣili n-ŋɔ n-zaŋ chaŋ ti kamna ti yuli an daa di lala alizama maa ŋuma daa yirina n-wuhiri kadama din tooi niŋ ka bi kpɛha nuuni wula ka a daa bi zɔn barigi di daa di lala alizama maa din ŋuma din tom nyɛmi kaman yiŋɔ binshaɣu kam yen niŋ daadama nim yen taali yes ola you see kaman di bɛmi kaman ti yɛlimi ni bi pahi petrol laɣari di bi nyɛ gɔmnanti wula ka ti yɛn niŋ ka o buɣu shee ti yina ti tɔɣa yirimo so n yɛtɔɣa maa daa pa yɛtɔɣa until like di daa nyɛla ŋun so people like over so n daa ku ŋmaari paati shɛli ka hama on it gaa ŋɔri ti ni bi gbaago wula ko yɛli bet the zama dra ko nya na plans in Daniel because up to date na yaram up to date accusation share ni ben ranyar nan zan accuse dali shi zoren ce ka ba ma la no ka bra zan ba man ba yes nda yare to akaran man bet I was arrested wrong. That's how you were a victim of circumstance. Like when that Bama, that shares my mama, but bravo Bama and so. Okay. Yes. Yeah, to Amusara. Mary got in a desire and yet to Amusara. Narakum Shamka Yelka, so like Haman Bagba, Mumsra Daniel, and I'll be here to a matter onga. Okay. Kamia maybe Kaben shad be them so I was saying it's like because Kama assuming to be
Tizabe Dagbang Radio. Captain Bokwala Dagbang Radio to new developer. Maybe I said worker in Dagbang Radio can yen tar tabo. Assuming Katizabe Bihagona Captain no one non shell pull. Assuming la noya can yen tar tabo. I know no one anything against so Cabana yearly to Ale and Tisso Figure Kaman so no long no. It was just a rumor and I had then check out umbo bond man banyame liar to alama won't come near media person can ye dima journalist can ye radio presenter agbara neither a full day or 2 days na year the yamon but man da year a time share my dracunia cheche barber time then on the time share my canon catar we come but non catar come on program man on the tour sahama so I was just taking information from like social media and reporting line reporting tal as well. You just I choose a choice of words. Professionalism that beat my sharing better. Okay, so as science professionalism that beat. Thank you. In year to another to them purely shaman that no important. I wasn't a liar. Okay. But shara number. Can hear the to so like being here and shara really sharing like I yell when shara then no like and I haven't shaken maybe you are the only person. That I had to actually try to take from different sources, similar things. So come out then my another social media cateniera and after it under no one torture and the Kasobi yet to actually after it the next day can no justice to the case. My mama and I'm here to find. Things you want to your carman to attack at your Delan, Raya to Asher, try to Asher Delan, I cabra yet to Delan in your version. There's a Lebanon Yaman, Mamma Chang Nimane. So, Kaya nearby, you catal and yell, you catchiama can you know, Nis Yama, you know 2 years, sir. I'm stand to be corrected. Becca Lebanon, sir. Time share near to mark up post of Moka Yam was that, then, sir. Bandra Haka shake and mammy to Akano and afternoon justice to the case. Back I was over no Saha and Yenra Yasha because unbelievable name by that day and one afternoon justice to the case Kago. So, mammy, distance here to the lay to Abet Abakana yellow side of the story. The Yaman Lambe Yarpa, I know Kajano Maya Hakartile Yaman, that was this the case, please. Chata to Yule Bandayang Baga. Wula Cabra Baga. It was just a solo arrest. Bologna solo arrest. Hani ya milar temnule jisma. Man is ya mama ipa. Da ko jira studio ka. But kana CIDs ne police ne lore de bai. Okay. You know but teach you that ends it's like whether I'm even bad as you are safe with the police. Police is to go at you and each other. I mean, high bad deeper shell, maybe but you make a home shop, no kind of like so. For the first thing you do, police went to go at you and each other, you follow them first. Okay. Part of them, yeah, so at the park, you know, then that is how prosecution that started. Now, near Zelle share card as animal. Benda Baga Nzanchang. Filaboka Baradia. Like I believe the Radika Fila because they were working based on being visuals here. So Brayela Dalu 7 Baga Puikana is an you do. Definitely. Okay. Raya and no la force publication and that time, you know, big Baga. They may be an year was that so net year. So my year to I bought in your call when it's once in the Cayuse. So Lama is under wasting energy. Benda Zanga and you Dabalaka non the pony. From arrest that meaning you over there now like 16 days. Be a pina you. My last of my alarm 16 days. 2 weeks will be 14 days. 15, 16. 16. Okay. 16 days can. Okay. No, that 2 days can jump court. Chati nung amfane paroma ngumi na buyizo onda nyele.
sarka ni dambal ma wala ka bulma cells mean remind. Okay, cells na remind bo. Dan sal nya sarka wa cells ngo bo. No remind ka da gamba bo da sarka be generalize lam be de bier ko ka ce sarka. Okay. Bet da gudu aku boy shama da remind ngo nya sarka. Okay. So dan na kabra zan anon first. Cells kula ina ko chang. Police na zan gamba na karwe ma bo da kanta ba kula la bas man. Ni man ka traku be first for some days. Kana move it young. Experience dene be nyarbo ka nya lala double ma pune. So this kind of area achievement man. Okay. I chang man. It tells you a lot. I chang man. It gives you time. The entire saha. Ka you'll have to bad dunia bahu. Yes. Okay. Assume you I can assume to bound the years dash. Kama dan share bien. Kama man. It's a process like the Adamic can cells ne agbale numbala. Cells ne nyala agbale ne. Okay. I ain't chunk out dan share being never turn not to his abila. Then there nya ko to chi and there. Nta biti ramana be gila. To ni man nta depending on atale mini bayan tritation nta ajana na dali janda gbaza ni en shape lumba. Yes, because the past several sentence na be able to acquita meka discharge aka share from any convicted person be any reminded person. So la kanda kunyel. So that my chance pam nta the whole life. So Daniel Kaman Impala stage shaka now yen la prepare ma for a genie. Okay. So the tune of my special place like on that time now useful to think, to rearrange myself because Nisara if Ika under any torture Nguto by because what about we looking at number in my family. I'm a family man. So the two of my experience here to lead. Easier and I can jump to you and even presidents like Nelson Mandela, Barack Obama. After that, in ye on that year and fan share and Mukumandra is Sarkana after dinner. So there was many examples. I knew okay and junior denim better. Now mama ndra plan share come abunda para na yusufu hale. Oti na ntedu junior na hani na nyela de la hale. Alhan pesar kama yin. Kama wula. Nyela de la hale. Automatically ni yina treatment place biagone. Mama na address le. Nyama kan patamsa. La. Like manina even yellow mapang wow come pattern some jago phone. Okay. The one pa'ambala like when she come then paga anguna. The alhamdulillah man yell. Way more a kind no shawano alhamdulillah with a kind no shawano alhamdulillah. So it's a lesson. This dabsishale dan ka non ba koy dabayi lala de double man ka de generian dila saria lala dabsilma so kam da mala de tabla kadama sarema ko indim ka bahala la dabsilma sarema na rat dinna karajila bayan lapsame antiyo wala kara file. That's the example. You did seven to my 2 weeks remind. Then that's all my tongue man the Kaman there. Now it's a party December 7th. Sitting your Vieta party January 7th. And you're swearing in my day. Then there my dito kunye so come opposition ma. Swearing in there. Where you win the next election date. The Wa'alam. Then Lakan that's all to ma. That's fortunately tin pirenne
Kanye Kaman remind him far better than IB cells. Be remind him better. Be remind him it's not a good place for you. But try believing you won't remind it. My brother to remind, but good check salesman. But did the channel that you come no system is programmed. When you come and like but program them for whoever we cannot meet. Then channel remind my the view between you and the no far better than to be somebody like you in the Okay. Ana kwen Pierre na wada unenya be shela da kanon prison ma dunjwal ma karanye ma na to kuno kara wa ako ka yu ka che kama police station ne but whosoever I to prison fune dunjwal ba nan le halin ya reference ne sha kurum nti nyambe se shedin yara nya kama bari ma ai shenan ai pa kuran de Pierre shelma anjia pamle kamna anjia nam kamna anjia aziki kamna sia so sama tngamina ipat piap ta paraso ma izanya la yim so blangaro tierna an piar ma chama karane minister karane president karane ay ko tire CEO karane ayu na nyala reminder ka benjel so when you convict so nta tindanye lessons shama den number. Wow. And it's a place ka chanti meeting nerba. So ne dia o fila. Kaman diagonal. Ami so ne tore non close. Ki ko bian kama akunyar onga ifone ka ko puro be ami no kanun be ne to ko nyara ka ne a chan ankara be kumase. Be nerba pambe diagonal ka akunyar phone ente bla nyo ka nyoro be prison. Yeah. Daniel la po. Wow. Akunya mabisoka. Ke ka be. Ula karakana ko Sara nye shabla. Yes. Ula karakana when abu umla kama mimi. So you mala kan se ko ete. Nye ten ngo kumela. Trama ete le mam den de shekat ku she ko te ka te wa fa no ne to so. Ata bo ai ka ula zo so be ma be jel matin yes. Yeah. So 10 years was awesome. Yeah, because Obiara remained for 3 years, so me left around, and these days, Pumpon Wipa Mio Kundal. So be remained for 8 years, 2017. I tried to do Philadelphia. Kokoti Kokoyar Loren and yet Anto Koti Korola mean something. Then the number agba. Sa wunne che wumbla mine la lur na ma yi system man. Yes, civic akura wembang lor system so. De ne chang nan 2 weeks kara numa ni tam kun se kara gon tiar ma kan je ka. They'll give you more. I do just feel free. Ni 2 weeks mo bi anaka sa kun ma. So I wum adawala che ko 6 months, adawala 22 years. Then ka believe ka no. Maybe if there is hope, 2 weeks ma bi yen yema. Test belenyaleta. So ka anyway. Ka boso do tama. So it was a great experience na play. Remind me at yourselves be at your present learn even show. And to suma ka den yanzan at maybe kan ya excursion ka in chankan den what be yanzan at ka at your man yama ka believe in the testing yele karpa akula so. Karpa azume karpa a rape because ni man 3 main crimes man kunyela okume ozumu o rape me okume ozumu o rape me samanu mun abira nyawa. Yes, so dranya great experience Anda che lala de sarkan puni reman ka bun lema nyarbo ka nyaden ne kam da be samba na ka bata kama lala banwo ne be tianwo kama nenye nyar chere ka nan sambom be de puni ka tabambe samba no bo mi kama na wo bin be dan sarka puni tunda yule sham da nyama ni yere ni different benma ni ro pantala dan sarka ite ma la uniform ka cheka wala halba nda bosle ye prison pune ne chang boarding school prisons ben biar sham be ben biar sham is far better than Tenabe SS. La to is so use mattress like it's just a comfortable place because one man one bed.
about the equity top and down. So when I went to hear the sham, I got the presence by me to hear sham cover shop tabla. Maybe remind somebody and reminds my wedding young Kaman with Zabla no shop or captain to Barnier with 30. Then Delma captain to Barnier 40, maybe got a reminder of that. But in that bear mind, the Dwasha it was you only pay shall my dressing and so I yellow continent parasol and a whole lot of it was just a comfortable place. Basically, then you obi and Quadama. 5:30 for you on 6 o'clock. TV. She be on 6. So then I in your come. There was a day could be hard. Until Kaman I could be hard until 3 before during. Come at Israel Saka, Shamnali here to our world man. Come white and I'm back around 8:42. Kariala 8:42. Could I go 8:42? Karian could be my hall and see Sasha. Talk at 2 Balkari. Oh. So, by me, better than you can not used to it. I want to go down the number last time. Like, you know, a system is from maybe young batty and behind pull us why it can be. I couldn't near a chacha. So, wood. Yeah, beer and then that young. Never came over a woman with do she, and it's young do, no do she go. Was our number dab parcel. Ion do. Yeah, this time me to upon car me to Adam. Interview Captain Ami and Ion do, Mbamiti on do. Yeah, young was our number dab parcel. Oh, has our number that. Okay, I'm pretty good. So that time I go, no do she come with well. Abdul-Basit. Chati kwal vale ka yina sambande. Ban sha kamza sa den nang ma. Da pilgo. Zang la hal na bahgo. Ngon tale ka gbobe zan chang la yello ma pulu. Da kaso tale. Kaman wula. Hasangalwa. Da tale gbobe nyama kaman nyami ni sa ngona. Tale no mara akba orma like kama normal tale kaman mesuna bozo ka dala sabukana mara mele bozo ka zendo kana kanyo ka yula ka arab kana suna kawala kan bara chika kana denen ne tole tale ma buit parla halka de te changni halka so me tale den trakala nda kala example den drakunya na un plan man amya karan la tasha family try to protect ka we mino be shana kana ya bin yana da kulka chanti kishira ma yalla ma nya shemba after that and the no so versa so yalla ben shaka zanga zelen kutala normal programs and you could non de sham de tuna yalma bi amina viewers bi listeners and so on alan no video 1 video 2 still so akwenya kama no nampa system ma dan da ku chan sham akwenya kama ise is just say the kunya script can on after no reza because of any number share family phone. Wow. You have to go through that. Wow. So katale then. Da ku chang la to ne so no la no ready no boile ma after that mean no my problem with you that we sort it out. Okay. With each other so the ranka use. Wow. Zara no beka zala chilang the ranka use. Okay. That 102.5 megahertz and Soli program ka na gbelsa table wum de ma to me bi Abdul-Basit Kulchirie tene mago mzalti ka ko bolse ti labna dam biana kataba tonton ka hagal pu kana in Chelsea jima I am bol na 0247998898 0247998898 na 0372094628 ayule abuna. Yes. Yes, sir. Mama. Dansan Lukman. Then I'm good to my young for my vision. Lukman, by your me. I am booking it. I'm in German. Anyway, I do get listen more from Masawa. No, you look back. So come to me to get listen from Masawa. Okay. Yeah, now Lukman. Now I'm chair to think that. Ami. I ain't in it. Now also Anna Zoo from Lala. Put now. No Zoe.
na yine to akapo na garti Nigeria ma zo anzu pam just because of anko program say kanoma le Europe industry ngono pam so chale awan yin ku zon nirna even basanda namza aring recording share or even though that one program that aring record ko yele soldier and dry on cushion ko temo an kalabi na because I'm a fan and turning in Batamis, the oracle in a Brian Poom no more. Tanan Kumim Basanda. So, like, so it's too much now, it's very, very good. Come on, come on, tell her. To the Shanda Jam at Adamma, and that monitor link and in conclusion to see, like, interview on a good chance. My only open your funny person. But Abdul-Basit Kulchirie, ni going to Anapon, or Yellow Tasharia. I Obama, Album last one, I go yellow. Album, no, our costly, where the Casunda costly. Letting Yella be please the chapel, Halland and the chapel. Oh, before they tell them now, no subway shuttle, so cannot do talent. Departua. So now, Obama, my independent from so I'm pitching to other listeners. The pipe, look, man. Are you abuna? Are you abuna? Hello? Hello? Tichu Katapo. So are you abuna? Hello? Professor. Yes, sir. I'm done. Professor. Kauramba. Guman Zabiula. Guman Zamana. Hamdan Tawunda. Professor, children of Papa, report the one way is okay. Producer. Report Abdul-Basit Kulchirie. No. The youngest. The youngest rich man, but okay. I'm bar upon. Okay. Bara. Yes, I'm to draw. Abdul-Basit Kulchirie so yet to experience one business sham. Tule the Bama Opoma Pum. Imaster Shallow Umberma, Tadam ba Fly. Now, Damo, but to interview bed and as you on that woman like them. Okay. No, Obinti is not to Kurubata the Banzama. So to drop them to now to one level now, because we're going to Ami. So Basiba, when Sharon come experience was on jail now. You can show up on the jail now in your banda, now meeting that check, then that Chekalaban manner. Then Antonio Okuna Kaman, Opa, no Bananda Honko, a cat training, they come out of a pressure bow. So, Woman Kunyala. Protect to Makachi Marafako, man of Belivision, but better protect to Makachi Pum. Because I'm Marafako about they tell no or Rana Punta and Shano Shane. Amaka now born on a bit junior. Doesn't like Dama Mazan Damu. Mana program anda call na rozo ola di ma program. Naam. So hala case manda na wa unga video unga voice ra trainer pam TikTok. Ko nera call po suggestion share. Be ning banda call pa hankal kwa hankal share. Dranya ni running male unga post le TikTok ani ro dro dafta. Yeah. Thinking you shamera to kama experience ya yele coming yele now. Donc aux antennes on m'a dit table net tout ma chandon na janwela for la unja to ama tamsun ma tout non ni moi ala tamsun ma yo repère so go de bode talk tin ko tamsin ma ya te pa hamdan ay but okay mina after mbor number ba mina de okay ayule abuna ado shaban bo longongoro yete se ka so kamyo de to wumda allo zo acha to wum ya funta kaje sashe kanza ko monitor program halaka ta tafsirna Allah naam tapaya ayule abuna hello naam ayule abuna ayule Jabir kambo na tampion kuku Jabir tampion kuku sabiula malala fi to wumda nani ko yiro ma
omen prison puno ga to akam karayuna on tintinya dan the carbe outside prison ga mala de los ana sana so de yaran tikin tamiri ko yele to asharan tama zon karayuna okay me shan office nya so ntika yuruna ko nira nyu rondra observe ronda kina na abi yira gitna kal ndali o yara ba mu rabiyan ba ko mo lutina to okay ko bon na on tun ashe po manga on din yamba madama manga ona tun san dan shi ko so ba yurun kayema so to kamera o file la okay ma te gba celebrity number ki celebrity ki bago pa Allô Hello. Yes, ayule abonna. Yun Falila kambonda na siya. Falila Jean Zabeula. Uzamala la yonga. To wumda Falila. Da yuya. Anza. Aku biane. Anza ko yara. To wumda Falila. Dara program. Okay, ko informa ka foka pa Abdul-Basit. Brother my tapo na no very sad pam. Now no could enter in now. Wayo. So now ne nyavembala. Nyavela kamfala para. Okay. So pa for no so se ka go so talbe ka yena mumbo sanka de yinama. Opo mampo. Te paya. So ko inform ka papa. Te ba po ya pam ka pa Falila ampo Jean Zazan. Mbaba mi Vodafone network. Illar ma caller MTN ma ku. Vodafone ma soblan caller. Ayule abonna. Allô? La. Ayule abonna. Allô? +2. Ayule abonna. Hello. Yes, ayule abonna. Wala. Na. Swansea mo kan kola na Sandu. Swansea Sandu Zabeula. Yi kwa la fe. Totomda. Nta an ko mpola jima. Ka yare yama nta ha Abdul-Basit tinya ni boso bandware o mo sha kamza. So ton ko yesham yala wala wannan mo solo ka bosu do zan to manga. Kala na tan wala nta bosu do tin ko sha bangwa za dulwa. Okay. Nta na kuma sha nan ko ka zan to mbara. Te pa pam. So I learned the Vodafone network Zasime. So okay, ko share piano den megba. Ayule abonna. Hello. Yes, ayule abonna. Jona la lewa To wumda. No ko ka pasanye dan ko bian yo ko san soro kache jama dan pa o shama o pa wa kan le pa so ko be mai ma na ko pa ba ima. Ami. Kache ma mi tamanon ba ma ba pa ja ba zore ha ke sorpa. De na na to da wala ka yolo ma to fu. De mi me te passion ka yolo na bio su na pa so yolo ma. Ami. Ka ja ba tang de ya ka mi na da wa. Ami. Kache na ko sa she zon ze ha je su tong ba don fwa ko na kala da wa ta pa. Donc ko bien o zo soro. Te pa. Ayule abonna. Yule mama kapona na tuna. Mama tuna Zabeula. Alafu. Jande duhma yebiela tama. Onko mfoma ka tajima. To. Kena zuma nyasama mo ya te non sta jela kala wo nyasama. Okay. To ko mfoma ka pa. Na no son program. Ami. Te po ya pam ka pa. Nta ha denya shambala na kutiram kadama programa iraye ni borlame pen drives demi panya dan na ready haltin shi sa shel wana ku yelma so pun kana anti so partner pyan wata pigo dan ayuda abunna don kwanan MP mo kan bwende na woma don kwanan MP woma la Zabeula da zama ya lafi to humda ko brando ma tuma to aflando ma wumda. That is what I tell you to travel the Munda Zopia. Okay. You will never no poor no Pamma. So, Shalon, no couple of books with that woman, no concourse, Kaman happy. Okay. Two of the Lapur upon my last cinema. So, no good latter, Jama, the Nikuramani now on the Bulldog.
te paaya afasiru Naam. anula Na. nangon kpangza biula Kwanza malalafi. tewum da afasiru Kicha onga. naam Safugo presenter. afasiru Mashallah. afasiru asal ni mala na pita pen drive na ma zayin dasha Abba. Inshallah. Tepa pam. Maso kola na la program sha nung noma na barka nung la man. Nami. Tama bima mi Abdul-Basit yo ilmagba. Na pa no solo. Ami. Nta nyafulan kam nin kuro yana nin buso ngun kana ngun tura. Ne ku to shi lo yana ka tuge. So da da me tiken te tuge da wo na kirme na won na bora shan ba. Ba a kan te tuge be tara so kende. A ku tu nyimma na po de halde sa ko hanyi ko ka ma so na ni yuta. Okay. So ya dan da no ma sa na ken mun ken turma so shan ba ma. So tempo ka pom. Le ka yele na una. Bo she de nonda. So to suro na te ko no solo ka te zaha ka te dituma da fan Amin ta ne ka o ba wan yara en ba plan na ka no te ne kuruma na on za la te sa so ne nguna sa shele o ka bia kan da be ker sa ma da ze ina me ba ana me shilo to li ro ba so ngone mba plan avasere ton ko en pile programme ngon ka te zan yule dagban FM alhamdulillah to de zar ko da nan bete pen drive na mane na nga faratan botel ndile to na yakon okay to ba puhe pam ka pa cha an suhe ka kana banzang be satara talam na Facebook ka ta pole nzang mtika ta dirda mfane so Facebook namna zan shale nzang talam tana quotes nan de karam alright so Facebook satara ma banzang messages zang talam na Facebook dan kan kanati nzang mtiti so I cannot le network na zasia so yamane de phone shell dabam kanya cha anzan por son zante farajagwam yelo driver ntaha onyela ngumpun chana tidi mp pen drive ma no zan nan yelo ne miarka enjoy la social kamza ha over about 30 episodes nyela dembi pen drive ma pune ka pen drive ma ni 50 Ghana cedis ai boarle amin basiru po ha nyen yutaba kachi man nan bize shama izan le gel ma yente bo maji zo yen yisena bol basiru namba nzanta ka abong ba basiru ka so nya ma fu network na zasme so na kon la de messages ma nyabo alright so dagban 102.5 megahertz azan pour son santi afa faruk na fila ajala ngombe savelgo ka gbelsere table mtaha amolai ma ji tentum sandane ni amolai ma jama alright so cha ankara te kwa Facebook comments ma ne runa zang message cha zang talentina on Facebook kankana 1.3 ken swalambara alright so cha ankara today nkwa Yahya na Pariana. Hi, I'm Abdul Rauf. I'm doing the monitoring live. Keep it up. Tapuha pamka pa Yahya na Pare. Isaha kuleya yana. I'm watching you live from Savlugu. Muniru Fuseni GHN. Please teacher Onga. Kindly let your technician check out. Okay. So until begin my sound mala problem ka ore yelti technician ma mi nya ngun yulle. Tapuha pamka pa Muniru Fuseni GH. MC Bash. And we are enjoying it. The only teacher on radio. Umpire Mansuru Alhassan Governor and watching you live from Mash Fashion and Design inside Dohanayele. Musa Elijah Tahiriane. I'm Elijah watching you live inside Sankpala. Yahya Eraviana. I'm watching you live. Muniru Fuseni Giyane clear now. Thank you, teacher Onga. Abakar Sadikiana. I'm watching you live from Nyeshi. Zao Salobotana Jingo Chief Mbala Chief Abada Pen Drive ma mina na
min chief kuto malta mangune chief dampen drive ma no ko yen shamba zo asal botana ne we are also on with you so chief ne zan portion zantan ente amini adashi ma zasa nan gbanyine ta na chimma kulpian glashi ne dashi ma kai gbel satable ne zan portion zanti zasa nan gbany the boy ne Mohammed Abdul Malik. Well, good evening, Teacher Onga. I'm doing the monitoring live from Nyankpala. May Allah bless us all and protect us from our enemies. Good luck. Empire. Abdurrahman, good evening. The only teacher on radio. Monitoring you live from Accra. Tepuhea Pam Ka Empire Abdurrauf ni Anzan Shere Anzan Mti Mana. The mommy Yalla. Oh, sorry, Abdurrafik Nyale. Gaf Nanton, Nazan Person Zanta, King Justice here, and good evening, Mr. Onga. I'm King Justice monitoring from Langa. I love your program. Keep it up. Salamatu Fuseni, yeah, good evening. Good evening, Salamatu Fuseni. Idrisu, Abu Akari, hello, Mr. Onga. Monitoring live from Gurgu by Sadiq Truthful. Tell him I want to be his friend. Wonderfully. No one will legazo. Sadiq Truthful. Damavia. Bonkogo. Adamo Abdeshakuro Mayane. So my pen is selling. I'm boy yourself first, man, being kindly. So boy mommy, my big brother Teacher Onga. Okay, so Lako, you can my regards to my guy. He's a great guy. I hope you won't whisper anything at the background for him to say. I like the two of you for your creativity. Big ups. Ochetin is sincerely. Zazele Botona achieve and this guy is good in communicating. The Paya Arishia Minayan, I'm watching you live from Bamvum, Yarna Yele. Alasan Inusa Kulchirie and Kulchirie Saha TV and watching you live from Agbogboloshi, former President Harisu. The Paya. Zo aselo botona ku dole larne kabawa diza dole larne alasan kasemi I'm enjoying the program. I'm also experiencing the problem. Hadi Inusa yene great ntezo for me. Jibril Wumpini yene watching you live from Dalonkuku. Sabur Abdullah yene greetings from Gulia Tapaya. Bunjabali yene watching you live from Saboba. Teacher Onga, when cryptocurrency go well with us, this guy will have my full support in the movie industry. Naombiani, I like him. He's very creative. Bawa, I love your program. Keep it up. The best teacher on radio. Zwa celebotona lamna kene sarka jaki kalla kene sorry bro. Chief Atwetin is selne. Sabur Abdullah, I saw him in my dream and he was in a big problem before they arrested him. I told him to pray hard and he didn't believe me. These days, boys don't believe elders' dreams. Wonderfully. No ranyamu zahanle neka abye yel mosala nku o marasha wara ka pole ni mo yamale. Oh dagama. Abdulwasi Oscar, can't you? Okay. Aminu Abdurrahman, yeah, good evening. Dagbang Radio. Tepaya. Jankukana. Alasan Inusa Kulchirie a nice submission. Like he said, it was more of a blessing. It was a wake-up call for us. Okay, Empire Pam Alasan Inusamba. $70. Boga $70. Seru Inusa when watching the game in Malshao. Chanzango Bahande Sumari Abdul Wahab Nindo watching you live from Accra. Abdul Wahab Tupu ya pam kapai ni zasa nzang satar shanga nzang talent mana SMS Garcia nkutu karndeza tukuen kamna ntukwalkwale vaga jima governor nzang portion zanta adu galesan na fila ngon kamda hat message mpu ya pam kapai tunkana ntukwalkwale mvagi tijima ka nchapsi Kulchirie. Naam. Kulchirie ma ka ale borbi Abdul-Basit. Kulchirie ma nyam. O Kulchirie ma nyam na ni inde
zo Yoruba and ya Yoruba. Okay. Nigeria the nyam den nipa. Okay, munda ta wala kuma ka so mala jiri. Hada na belga wa so jiba. So na mbien da ma viela. Ambo fanga chatu ko karata kol vague. Ade anon la politics. Mane. To nyadene ka nyadene. Amari jo ka anye sabe wempi. Akuza a campaign de akpako. Kanye de kama 20,000 tama. Anya maro ana ku banga. Mkwako. Ama banga de so kan yari. Akunye kama marikato ngwa. Okay. De me de non de wo ganam yasan de non le am yasan. Ka ku sen ma 20,000. Anya wo ka sen ma 20,000. Yam nam de yama je. Sha ku chan. Shan wala. Liam na me ba sena wo na ne yara je. Ko ma pangwa kan ko. Ambo chata kanati yule gana blechina nya. And then Tajisa His Excellency President Nana dan kwa Akufo-Addo ngbotin banma. Wula ka nya de chande. Actually whether abor we aje mbami biana. But as a citizen dinaba dima. Ok dinaba diga. As a citizen like bietene maybe be love na ba non better. Ka ngwana mi yeneti tatba ba mai lazal bet asadin Nigeria whether avoir viade I be Ghana ambanen we are in crisis so ayani yelen de yama dina ba dite tere boarta abade na bi mai ko na bata okay bi ka bi ko banzan tishawa mi mai ko kana on to na sa ban tatite okay ta de ne yeshiran ba okay ambo Chate ku karati kwal vale sahama ngompun ya ti yele Abdul-Basit Kulchirie no samam life de mamma ko yelti a experience tem dola swel kanante pa lo selma ti ya na bossam biago mamma tete wula ka mbossele bossam no life like bossam biago tete wula ka nya biago wula ka nya life wula ka nya dunia pay your experience. Dunia kunyala ma dinye ne understand our question what I asakar pala anti ma kama dunia kunyala ben yarte sham du mai tsana ba to change da kunyala class kasukam kanate nan otarga kan movie and I believe dadam come adu andal hayna ayan kanda hanshara Dunia be in favor. Dunia is in favor, so. Okay. So come whether man be so. Mbanya be dunia kaya dunia favor. Okay. Be so dunia favor. Kaman is young. No ba combien kana dunia in favor ma there tuna renye Rolls Royce to abang nesa. Okay. Hire my private jet you go and do labi like. Ami abang nesa. So the kunya I am Carla Mahale. Na yan karazan shem taraga kama ban karna tete katu bana karton na bangba bieti to nien to shel polo so mayen sama dunia kunyala dunia class ka so kam chena tak bo chok aku sabta pa shel ka chok mana you have no option then I drop ka ngalo ka so waza to and I don't know atoblan to my time ni yele to anwa mnzang yeto anwote sambane ne tema bebambe sambane ndano video share dalane ka dalan start yeto abiela okay lunch no mbom na any idea okay ka nyere to ashare ka ben yara den da bi ma da anya makama you know da dama mala ben shi'aw kama severally after ni yina nda yela example share mbalansa nye driver okpola lori chance wala ka lori lo bio di pashe bezan lansa changa shiptene kate yo ben yo
Balance me buang carpenter tuma kan ma challenge yo ka zang lo re chang magazine ante tete ka yo ka spray ka ina la non do an pa ma balance yin ya la fi na ma bolen no lore ka dan lo ma dana to anya ni sai so ka ji ya do me dira non la zo ni kula ni balance tisa ayan we balance ni ya lam bi lo ma na bo nta ari ku biya hankali domin ni yaran bi lori ma na da da mutana su ta'awurin kaman lori kulluha lori yan pa. Thank you. Okay. Har ai lam na ba ka tilan ye driver nan la ba tuma so ni yare to an shi nya ma kaman social media man funnu an programs hale mfunya la communicator hale ka issue motaka. So it's like chef filler ma kama ya dratun rinyala dunia end nambala kan timo ne yina ma mandran ku bukata like the kulan kariya ma ne to could be social media no there's something different. You see one super person like okana mte tagger what happens then dagger ma be come an example ne to ku yele to because bi akamten shi radio zo ma Mbetana bi Anthony ka kada Petri yale. My name is Abubakar Adam. I am 10 years or I attend no. I could see it to Ale. I am never shanu abavu. Beka an MP akazano okanyerwe to amba. So program on radio TV is all about people. So the tenor Kaman ya manto kulan yare to ashegwa kama karkuya normally even before the issue in yare to akaratem sagara. So you see someone ko kana Abasara like then ma atenya the shirley issue kani so kama ko kana drapa issue kama ko la ka ta kamanda nyamma biso ko kun sima bialango ka kana hati ya mati na mangun ko to yes me sele for 2 minutes kanda yero you see atunye zo option lana gafara muna personally for them no atunye zo option atonya ko ya kama te tinye ka so nye silminga kakana ya marsan ti ya dagbane ti no ko ma ho silmin dagbane ko yarwa be dagbane na ku ya silmin silmin no problem anya ka useless stupid person paso on kana yeah useless stupid person like then check kan ye mbolo useless stupid person mo ipanyame so anya dagbana ka ya silmin silmin no mistake ka a proud no na be proud dagbana ko be yele normal because it's not your language kan yele karanye jelen semin vi na ji silmin sela bet me ba to yele to alna kama dagban le kan ye ka yele to atia ya ye to ase ko ben yele problem kan ye ka yele ye to alna ya kama dagban le nti ye to ashe fix dagban le kan ye de sanan ko ka problem be english la grammar ite gawe de kamun kana no to zama mbodo on you now to yes I about the like that so can okay so I'm just saying that for reason that year later I can hear my own program yeah check can hear it to our English I'm not an English speaking person but mean in a year ter song with last time in Selegama on understand and year in the right to alter so maybe ko the come once or that banle so maybe can cook to me so come I over the dog banle o yare de ben duanda o zelo ko ta be amba ta understand am boss thank you so kulturala ni wonde sambane de la chele ka to kurta yumano o be shara nan ya kan to kanati yare to ashe kwanta san fumbala ho ka sarati mara anya mara problema de expector ne ndu tiam cellular ka kapinta nya itu ko enye le nyela mi anzurka nyushel so that doesn't mean itlan kanani manati yare to alkam I should change my style. I should change my share me ne to yel on guy to akana to fun yaram ne be nyembe nyel problem ga anya ko ipa kanani nto ko di here to ama ha no on ga agbati palan the problem because of the daga lazo so I'm telling you check out song the taba na on garta min baza alhamdulillah ambon fanga tsepo ya pamka pa Abdul-Basit Kulchirie palang pa buah gomba buarna adite adin ya 30 seconds de puna ar mali yikuna ta'ab sha'anya mamma biha puna wa an ta'a no ya fu na on na you ne stick it to men yerba alcohol
Yasa ha so jima ya to annaku ba. Na yi non ko stick to min ne ba alkawle no. Hawan question shi an ku ci an ba ma kara ha ben bo ha. Da sar. After that so ga nyama da gban radio yare an ba. Marangura pull ya to anya. No ma en bo ha. Okay, so boy check ablan Canada gban radio mbo ha. Na changa break. So an labna. They expect ma when. Bana kana. O bana kana be kana na an labna. Okay. Ambo mi ro pangwar ngai pa mi da gwan na wa ke no problem she kan. It was just yet that doesn't mean to ran kwa akoko. Okay. So tunan pangba. To na bien. Inshallah. To poya pam ka pa Abdul. Oh, now Puhma. I'm at the station. The station. The station. Okay. It's a book about the Manapam. All right. Empula near Monkam time. Okay, so before Kapuhe, Yanti la Seloma Academy pen drives ma Basiro Tama number mana. I bought a number shalayam, but before Camboy Basiro number ma episode Shangatangi Hembo, Chambola Waha. Tambale abor maham della da biane agboshwan den biane oh wala ki sabla amba bangle ay mo jishe dalla sin ya sabla na baba sabla ma yul no la episode ma so la episode ma agba biane okay mbasanda den ma ambala okay so mbasanda den ma aizan no pen drive ma den yan connected me muna tula de dem biane DJ Cliff dem bien Abus Hassan de Fahayambala de Fahaya dene biane nte pahay Abu Sadek dem biane afatu Firu dem biane afata Hero biane Bikuraba dem biane Bupi Kulkul dem biane afa staff dem biane Dr. Anwar Mashoud dem biane Dula dem biane Hamdan Gumane dem biane Palankpa dem biane Labzora dem biane Mba Flana dem biane Abdul-Basit Bambalama nte table afasana minister odem biane Mr. Ibu dem biane my time dem biane Prince Okla dem biane Sakula dem biane ya anzanwa okay so Sakula dem biane Shushan boy dem biane alaje wumpine of wumpina agrochemicals odem biane alasa yusha janfo dem biane Zimbo dem biane kananchi kakpaayil zachi oden yala dembe de puna ami ben sha apenda so abo no sa short map dry so ambo ko eriton ke no gade na avia no aden man be ampon yel basiri yabe kana ma denum bon ti kuna technician ne yihete so ti anzang me anzam pa de mon pon karate dama o yulma faraje gwam I feel free Abdul-Basit den maana kanyin na di shelda so anto zan lab na kati nang ay ta ko nang free saha shelka ama klan ka on so cheka ten zajima Basiru number ma cheka ten zajima I bought pen drives ma nyun call Basiru number ngozo number ma nyala 054 655 7668 na la boile 054 655 7668 Chambole Bago 054 655 7668 Basiru Nambambala Aikubolo ta drives maza nyala dembio sana mbon non shamka de paga ka abu change nzang boblo ka then Basit now so adit sahama pam program share na kan next empo ka zam wala so to 1 minute emporo ngon kan kusa ndi package yan kan yasa to nyen che kan bo fu 1 minute emporo ngon kan kusa ka wumta hayno ngo sahama na bam ko na pangsma empo ya ka pa for bela motivation ma and ka fu en yon na ma especially pour Latifa baby bara pa na real sim tu la ko de ma fu ka fu ndu gajia sisa musaki ma na ti on landlord uncle go frank kwa so la we so ka fu di nan ka pi mic ma pour la show nje na Latifa wumle so ti no fu ba no ma abora man to pour bazala voilà mwe haya ito ama so cheka jiba sae
kapu kulchirie dashi zasa baza wum da labjima kapu fokchama minonya akayam. Alright, so cheka sahaya saatiti on dagban 102.5 FM Soli program yan suhiya me number shelton boyzanta jandi aika kwarsina da drive ma da flash ro bi da color inya kama o picker ko shanga karaka dan katra karman flash bla sabo ai ku yan kole nyimbe kum show kar nyala borla pen drive ma cheka sahaya saatman yulbon la adam sabu bakara la san bol mati chonga de ulti chon radio Beper Latif the red dollar won le imagine dala fe bash masa kyambala la ku diat bada far la ya ka example son zanti Dallas ta Dallas npon ma editi episodes ma zante te pam ye be yar changa nzan yire puno nyala ngon be duwa pune Dallas Basit boy mbala Kulchirie Dallas gawo Abdallah from Gata Paya. Pega sahan satma da zo episodes man nye shelam bala pa man ka bu pen drive ma tam kam ato ko jia non free ka wumde lala episodes ngoma de nyala ba shaadan yam pa biago ka tizana to di da dan fane labtira bor maham agbush memunatu ladi Abu Hassan afatu feru bu pi kulkul dan na maza da za sanya dan biyan 30 episodes tizan basi dan ma pa 31 episodes mbala chapsia shela zo dare ka na lan woman damle on dagban 102.5 megahertz salam. Keep watching Kaman How for more. Bulaki tumne tumber kazi ambor nyente heavy. Kaman How.